do tigo sona wakana birthday reminders ni do van takatunga na nonda mbaki nimbula na mbaki nanda sudukina me waka kendo sudu magana mbaki Ronondo sa van takatunga na Ronondo kandwa na rua saiwa saiwa dua na kena mani kenda na friends tu sienda leo na tiko na group enda na remind tiko mai enda na lako me weekend enda na message ngona na singi sudu tikini singi sudu right ni sara toranga ya ko Hernando butako se ko Hernando torna nela bogelawa era sara ni pakai tak sarangan nang pa mera tobule era sara ni tak takira ko na information to ba ui kambimbi menda do banga taka so namba na pana titi sianga ni no mo singa tikini singi sudu sia na mbaki ni singi sudu wakana Ronondo se so avanta sarangan na dua rotol ba sara saranga mendua me dola no mu app ya no mu mbao sia me app isa wasang geru tana no mu ilabu sa ado tiko non tapuno itu na vika to vitalo juga tiko na silibri ya to tiko na lande bonwa dona kali bu tal tiko na lande bonwa na kana ko so wala na impersonation mendua mengir tiga ni ngai tiko tiga no yo ko para tiko na tambani go na kira tiko na mu pin code menarani sada okenda li na lo mo tu weekend lo raro tu weekend na do sulia tunga raro na nonda vika membeli tiket tapi kamar membeli tiket ya abo mo tani ro ba ditik baleta ni libo era do tukuna ba tahu na app ni M-Pesa kembali tu bago tiko pe kan rosa pa madal kina sili ko na biwa kan boleka pat ke e baka bonga ke baka usele na nomo pin namba sana ga indua erawa ni laku turu ba sembotea na nomo mbao si na mona liba ke baka serin do ikila na sengan indua era mi tararo na nomo sendi baka bo ke baka igutuku no bona ndua ya saranga di tuku weekend en singa levu binaka nikua ya vida na taro layo ngandre ba me tu na bitaloki na ena singa binaka nikua veke mrona turang na kena banga taki ngona mona liba sa na M-Pesa ndo sa vandita kaya ni sikio binaka tu na app ngo ka ni M-Pesa nangoni sala ngai roni reveki na numpi namba se ko na nonra na vika roni laki roba no mbao si era mon liba ke baka na kila na pin namba ya boso na kisindo dingoma da bando wole nga pati kimdo se dombita ke na kisa berto na tambanyo bisa balete bisa involve chicken nila na taba na numudo itu na buri tikina nakatue ito chicken na process ke na procedure in place we restore mambo ni se merare ni sa ko kani nila ko menon account me bana M-Pesa saran rabi tartar me bikito nangona ngarabi tartar me kina ndona kabi na kiti bikito atu nangona ra kampanya kina ni sa kau nila without them knowing sa kito rani to kito sarani hold tak saranga kya nila ya nakanga kito na sinin raw ni kito waganga kinambaleta na visual solin nila pa sa kito na pamadal tak saranga bi panasenda mena vitar tal nga pat kirto no bisa basta chigna nito biniti na tibet kirto no bisa kito sa mpuin tal chinga wanalaw mi kito sinin raw ni kito na tapos so se mi kito me abanganga na kangwe sa chikurto na tambanyo bisa orto sa endo wibu ke kito merto na banganga yigerto sa na chiksarangan na lingan reto en kena banganga na huni ba ko nila ba ya se ba ko ba nila ba saya nakai do mus be bali wiki to na tambanan ni customer care itu atu wisi itu kana wasala ta ki kito rula ki limu no pasale le wendo to mi kito ye mengendo ya na bi banganga kito sangendo le dani asolinga na pin ko sale ba buni kina me to sonela ko me nando na M-Pesa account kina total na M-Pesa account sa kito ba masuk ba bimbi saranga bernanito customers meron to karo na nanggir to ya kan bir pambimbi meron to tarong nandra tignis ni suru siya nandra pin baleta nandra sulit ko nandra pini asap ka ngak sulit ko na pinini no sulit nung bawas
Ako kang ako sila yeah. Pininin mo ATM card, may access tayo mo bank account. No bank account. Withdraw tayo mo nila. Dina sa. Toto ba sana? Boso na kisin daw din ko man biwa kani. Na pudi bing grabe di company na Vodafone na pudi empresa. Boso na kisi do din ko ma uira na nalari bu pala rata ka chulo sa natakatakan go? Iya, pinapata na kisi kitusan do receipt takin na call center. Sa anduli atal may bikito na ken maralan ni sa na ilabo di pasti ngelo manipale sa natbi klasta kilo manipale sa sinchuk tarkina sa kanga kitondo mamasta kani birran itu customers nangonongo sa sin klasta kedua dina sa pini me sa okela chuk mandangawi ko nangon na klaki no to na sikla na odi kina wasi kina na pini na kenalito sa nilabo man ni M-Pesa account. Mereka itu untuk memastikan juga bertanya itu customers, menunggu pini message menabi. Drobang di total manta, bobo tadi so borong cumai, soalnya guys sama cumai na tol nuntungo na vital no ada single lebih kuat. Keba kau dalam dona senti, moni bang di total manta vir ada single lebih kuat. Keba kau dalam dona senti, na dalam lebih terabika merda kaba, meroni bagus sekali ustale mana senti. Tahu kan ni. Mata isarangani kami daka o ko ya bako tenasende ko bako tenasende menangir takamada mai itu nandoro tol serandoro ba kono mai na kena ngono tol dondo sa bako tadala na sendengo doro tolu patikina ndoro tol na charge line iya sendoro ba kono free line doro ba 124 ngani tu mekina ni rani ni rauni parita kami begitu. Iya. Kau sahabat aku tetap ilmu sangat nendol kina nampang. Iya. Nah itu tempat ngona sarang gairau ni mateni kana tak apa. Ya na reda manda sahabat kau di nela boya kina nambaya. Iya. Sarang gai tole me bukan dina takamanda. Verify tahu kan itu gitu ya. Dina takamanda. Iya. Nah itu ya ni sahabat kau na 5 bulan dolar kina nambah iya oh dia iya kita usah nanggai ngiri teman dan nambah ya iya kini saya receive tangan elang gori receive tadi balik tendo nak kisah gawe kita utoromo yang dua le ikut iya tinggal satu nukang kami suami kau nana suami kau tinggal ya mbi kau le ikut iya dengan ngiri terkata mau kau Oba kota dalam dan nambah. Iya. Dia. Sinra ni kita napa suka na ilawa ya. Boleh tendon nggak meh sesomi kwa. Iya. Kwa mana ya kita ngiri tekina. Na una kita ngiri tekina. Me bakan date wala nga. Me bakan date. Iya. Me bakan date ni sa dono na nama na $5 bulan ko ya. Iya. Dino sesian. Sandi. Sana uca sana kita. Kita kasapa kau dala. Bangko. Iya. Sakit itu tertaruh di kono pati. Kau sulia na sende. Kau lingom. Iya. Kau lingom. Iya. Tertaruh di kau. Right. Terus taruh ke bukan di labu. Bako yang non nambah. Iya. Bako yang non nambah. Nonton me cukup abaku yang dala. Iya. Si abaku nonton yang kita kau saya abaku dala. Kita sanggai rollback terkata ni labu ya. Vicenda kuna ipa tindo baden itu na ipa right iyo ke wakama ni kuno ko ni senye ni andondo mi solvi con la vaya paleta ni andondo bisnis ro bi internet kina ki senda iya ya kitu sana geba mahal ta Vicenda saba mahal ta mai con pipa ti ko ba ko ta kina nela iya chikundo nomro bi internet bisnis ki iya ko ngai mani ve ko ta tale ke pa ke mi vela kata mengi ni ve moni toso ya toman na num baleta na kisini no mila ko pa dala di como sana kuta saranga virtual visa. Oh, okay. Alright. So abo mo diri sana mata tsiki biki ni liribon ni tunggu kiba kasana kiba kai ko mani pa ko tadal na sende ki wain dua. Berarti makan mbak kusa o so sibe ko mbak kasam libro ko mbak kasam ta ngi tabaka ni tini nambe dala. Mai bi ko e do melo ki ngela ko dal ki wa talen dua. Artu na kamba na vorfo artu na ngiri ta manda na nambe ko pa ko ta kira na sende ko pa ko dal kina. Artu na kay tarongi ko ya. Kaya kaya doon meding komandino ko na sende se sega. Yo, o taron kimro. Wala ki los takmo ko ito doon mi pa ko mi si doon mi pa de edalan din na namba. Ko
koe wako takiro no pati A ki vua koe sa vingo mana namba. Kan gitu kono mai koe vingo madala na sende, iyo bela sumai. Tadapa sana ki yadri kia. Atu nindo ingiri teman materi ngonan me pamadala tak mai semi report tak mai begitu ni bako dalam dari labo. Iya. Kita nare sama non account kep katiku kena sende ya. Kita hold tak na amount ya. Oh iya. Kuni dona lenga vero na both parties. Oh oke sa. Cukup na labo ya kita hold tak sana kia. Iya. Itu sana ingiri bi party me kita tarong. Iya. Kaya wakati kuno bi party sen ba kun don di na mai vero labo. Iya. Kaya ba kun di na mai biku kita jama masalah tak be party. Iya. Party kona senda kwa mana ge bitar bertono bisa Iya. ge bina kata cingok kwa me bakulis dan mana senda. Oh oke Sandro, mau betul sana mata tapi kim na. Cukup manda na sende. Iyo. Sendo se va entrar. Cukup manda. Right. Ya doni sawo tiketa na bitar. Nabi tartara. Se mani kem tingo ipati. Iyo. Sana ngai kere wa yo sana koto ko tambanyo bisa. Right. Oh ya kemo betul sana mata tapi kim na alu di na lentoran rokawal sara-sara cumai. En single lebu bina di ko. Iya. Mer nonra para ramata kina lu di bunua. Mer kila mer kinda ba. Koe ngiri chumingo. Do tem chigara lo mana. How to verify it's not a scam. Ngo be kana itu ngaba nom do mona liba. Rani meron na para ramata kina ndo di borro mane single ko. Ron ra kinda ba ta ba ke endua. Muri chuma na sala buto. Itu atu ke pakai na kanga kito untuk kapa wasumana timini warphone na nitundo wasa ni mikitundo paungkitir dengan itu customers merdo gangaro ni ber korndo kapa cuma na to sena scam na kaya ni merdo garo na ni rangiri ani ke pakai doneng giri masaya da ni bihira ke maningi terong ambalet dona kam nonra M-Pesa account balet teman-teman nonra ping senora itu ber ya sa tamani dala lip serang tanto na kena film dam Dina. Red flag ya. Serang ngaruh di serang Iya. Dina sa. Dia pakai dua kila kepai nanggirin indina nanggirin dong wala may bikito na phone may kito patrawan information. Iya. Sa chuk sarangan na nambang kito do pakai ngata kami minggirit kina. Nani mami customers kaya pakai do competition daw itaka. Kito na binakata kina na kena details baleta na customer ya. Ya, taruh juga mayo vasiti na single lebih kuah. Vasiti tidak boleh besar taruh. Aku mau taruh satu baru natural merosom namanya taruh. Isa dongan apa kata taruh membaletan nom do M-Pesa loan cash. Enti na tegi tiko. Berapa o kelas yang kay tigo sarangan na lomani kita sa nasinga Saudi. En doana promotion go kito reda chungo na M-Pesa loan cash. Siangan induan nito kani tambana me karabuti na loan cash mo go me baka nga na eBay me ka kwa ngol to me na be Saudi na permit scheme kwa sa tiga uji mo Sanjina asala ko chingo do tale sange tanda tak ngame ngol lo mani no sing ko me la loan me rangai bako tinganela ko ba entana M-Pesa. Barang karon na lin vanua na be scheme meron do may kwenta kiti ko mera raw labora para rokin. Dina sa. Baleta kito isang nindo na nito promotion sila pa me kito dela kito wang kiti rekin na luno. Mera raw labora. Kaya kaya do na promotion na lang may bikim do. Yan ala ko sarang amay na nito tabanan na po. Don wo na. Facebook page ya. Iya. Kwa me lauting me na Viber na group messaging chat groups. Kwa wan dombulo. Ya kito wari na talaga Fernando buta ko ndo nakabuti ko na scam mo. Chiko na non ra matanggali ibo ka raw ni togo ni ngil. Ndo ngil yani. Tolo na non ra taro. Rondo vai takasona kame baleta na labo. Iya. Iyo. Rondo nirsa taro e nirsa benakata. Ngome wabi nakata rondo naka si ngome baleta na bibator taki. Ngandre ngome na
na update tangan baka na namu system. Iya. Oke, desanda ni satu tolo na taro. Iya. Yang sana totolo tangan anda baka sama me sanda sanga roro. Iya. Me totolo tangan anda solitario. Solitario yang dia. Sana ni se toro manda ba malua. Menda Torin ko manden. Torin ko ani ngir men tampani daba. Iya. Ko manda ni solin dona ka dona itu. Iya. Na dona ker gitu sekiranya orle bono. Iya. Ko manda ni se solian dona itu membalati. Watam tarangi raman. Karena tigo na vi con ndondonu mo toronga. Ibita na taro. Ungir cuma na tampani daba. Ngo membalata na daba. Iya. Daba na buna no mungiri. Odena dam. Iya. Ocho sangero ora tu talaga con ndondonu mo tuna vira. Okay. Wada mo ngengiri dalman. Meu bagande taka mandana itu ke do tuna tumen. Doro mo benak. So mata mandana ngiria. Iya. Ngiri mo na tampana ni to tampana na ndoroba. Iya. Se na ndorotul. Bagande takina. Bagande takina ndongo ngiri tiko mai. Iya. Pare taka tiko mai na loan scan na loan empesa loan mo. Iya. Endi nango sangiri mengo bagaro bia. Kere tiko mengo. Kere tiko mengo pin. Kere tiko mengo. Cara do taka betul. Iyo. Itu tolo na nata. Iya. Ngiri maya. Iya. Itu talenga wiki muni na ndono muni ba pakasa tu na sasa. Iya. Muni message me wiki to na nito online platforms. Iya. Merau ni wandi tingin iki. Doro mo benak. Omo de salma tata do talata roma ibe mail na mata na single budi kuwa. Do na taro ke baka esa sen ni banga takitu na sim, esente ke daliki na labo dava rauni daka se sa divertu. Begitu ke baka inde bako la sente wanandona namba gala se nabandono na namba ya sama ni so tundono ngona dende kito na santa ninge girita na namba ya mebaka ngani sa so chitu kito sa rollback takalistana ni labo bili senda kita tar ko mai meze ngona pada ko irna text takini namba letters me widi takina lori ndina telanga dona ya me meze ngona so boto do so bakar do taka promotion ke mon rogi so makina boto do na promotion go ko ira text taki numbers sana letters me wini taki na lori en dina talenga Cikuna nito promotion ko rin taka na lori ko la timo la sa timo na ngono ko na Alex promotion convengori ko ya di tuma na nito promotion ke ni be bande taka ke bandin taka na promotion ni re na nito Vodafone Facebook page. Ya, kona text and win. Kita ndo taka kona text and win. Ono ko la di timbo indua. Membaleta na support team Fiji. Na Pacific Games. Ko si timbo na kana text and win promotion ni taka na Hilux. Kaya ko mo na text. En ala mo ko na text mo na text taka na code. Iya. Na ko ndo iso mo ka dito mo send ndo na text. Dona text ya. Text na normal promotion edit. Kebalik do on juga. Okay. All right. Bandin tinataka. Reda na nito Vodafone Facebook page. Ya. Chico kina posta. Di promotion dia. Okay, to ko mo di mo rosa mo lugan do min dua. Maru tali chubera kana mga tagli single be na ngono go. Don na text may be Eli reader na single be ko. Bata min don na code me soli me vakata ki WU. Sintorra sa tata na WU go. Ke second no mo MTCN number second soli no mo ilabo receivers end may matagali na limit wabot ni natarugori taro chung baleta na remittance ko ndo ba kung may overseas ni rawa kaya na platform on international money transfer remittance ni Western Union ni rawa kaya na platform ni do fill form meraba ko ila ko may through M-Pesa na dona ng baby and na soli chigo na nonra MTCN number kaya waka dabi ko vingo manila iya kaya waka mani sebako dala se me wala dalo ko na form se filter ang peka to form through the website ni Western Union kaya waka ngay tambaka dala ng number sa chico talaga na nito process nito procedure in place mikitondo parita ka verto na nito customer score girmay ento ba pala kung may through Western Union may Australia sa New Zealand ba ko tamen na nambakala sino ba ko may no namba kito sa ginto parita ka
Nito customers merna vitartar ke senda mai Australia sini selati merna vitartar kirto no konteks ni Western Union men do mai non tu email confirmation me va ko mai vi kito na tambada ni customer care to sa klach kurto na moni sala merto na mamuria na ngona nga kito resita kina na email ito sana reverse ta kala na transition na lesuk tale bana non tu account na Western Union sanangay madal taki senda sanangay rami wako total ni labo ya wana number dono yun naman ni check kito na bayador kaya kanjir mo customer ni na senda may overseas ya wako taman ni labo gay wako halo ka ng namba kaya wako kito rin ni labo si chukina kito hold Oi, kuni pakayata kung toso na senda. toso na senda Okay, ya. na kung nga bitar ta total making kito sa tabo matal taksari kaya kito sa hold ta kanil labo mena bitar ta sa total kisenda mo Australia se New-Zealand bebetar tar ke non to context i Western Union merto unto nga may non to email confirmation but merto kelati kini kito na paskar nila ba kana sino paskar bana account ni senda ba ko list kala bana account ni Western Union merto receipt tangan nila ba sa nagay inform sa ko senda Australia si New-Zealand senda Australia ni New-Zealand sangira ni ba ko ta bana na Bikin peraturan, don news article turingaman nito Fiji Village na mwana bagi sauti abombo teni tigo kina kawai baltin taman la bule bakal liki na ngo kana bule to college M-Pesa skema still on the run ngo na nito news ni Fiji Village ane katini ngan doni sini bolo toba na mwana bagi sauti tukurikina ni bakal liki na wolondo ludio nan raw dola ngo nan dola kamban kembali na skem go semol nga weekend na liwni bu nuara ramba skem tetel nga bi kambani ertuga no dogo rendre bo matal mata kiri ke sona kisin rosa dingo vida rasa mai besu na nonra tata butu kela na kisin mo membaleti kwa lei quando che wana posso sa tu no storna in pessimist ne iya endona kuranga lawa ni virtuna tambana ni shopping save menambo supermarket shopping save menambo ngole ngayani le warta virtuna chikon tambana ni M-Pesa enda ngole ni nambo ya M-Pesa ko to virtuna sana ndo bultiki na ni sauni na marama iya yung ngarabikan ng pesa. Lai tu no sarap pa pero to na ta chigukin na. Iya. Ngole may natambalan ni company ni Borfo may upgrade ta na. Namun domisi. Na nito misi. Iya. Tuwir na doon na leo ni taka. Iya. Tini camera na taka man da meron na na verify ta man da. Iya. Na nomo. Iya. ID o ni ngole di namai sembera ni osolia na ngalala me da vida na kartu buli tala kina na kampanya ni orto se ni muria na proses ti komerto procedure iya na merto bukan dita ka ni ngole di namai na tapana ni staff di na di Borfo iya ko turang wala sarangaya ni sa lete ka bu sang madani se kelana no supervisor na ngone la ya sen kelana no mandia sandir esa kita ombo tu sama ibu suna ngole turanga sa ta kau cina kena mateni biloi bulan November right iya sa tabang talangan news ni sama ibu dulu beberapa fikir na wekantar rumah ta semua langan oke dalil benua tamai solitu bikan dari tugu bibi kalau bodi meroni roki no lemandra era skema begitu go weekend dan ngongo yali serngaki na wolun dulu di non tola ger to pamure pamole no bisa ere tuku ni tu Fiji Village na mona bag sauti erto link ta kana kisingo eto to patara kisimi valileu no sorry ta wamba lotoka vata ke iyo amane asa sebagara era vika pakata kabati na wekadea ena rail lavo ena un salam butu ena kena scam taki na vika so etu se na nondambausi ena mona liva ya ena buku ni back to school segai dingo bitu na rondola na vida na sing sauti vir na tumbu kena to bisus bombo tener na maruta sarwal boso na kun rondo dingo makina na lingne bing rabi mana kambar livro for phone
Iya, Mai. tanah kunru atau itu lingkungan itu call center, balik dengan kunru di back to school assistance ko unggan na itu tumbuh receive taka yang lebih tawalangan miniti sa bakulis tal sa bako tental nila manon account dona dia dona kunru mikitondo receive taka na kunru ba ka kitondo taka mikito reda na wako mini back to school assistance fund ko receive take bana M-Pesa account ni customer make it already tanga na time wako tan make kina bana account kito gainto reda ba malo si kito ba mure ba malo kito sa gainto reda ni sembera manangan ni ambiu yani na back to school assistance satu rio chirao tu na OTP sa na pini ni M-Pesa account ni customer kona ka mando mumburu chikina na skema era sa didi barawi na customer sembera ni laku main back to school assistance. Sarang kabo china na ringgit satu ra main pini, sarang ko china OTP. Ngono nga kami kina na back to school assistance, era sa receive tak talang awira na notification pa na ra telefoni di sa chuka na sente. Ngono ba totoo nga ya, wako talikina na sente, wano do talang account. Kina kina ato ni ngono wako kina, sanga di wako wano do na namba. Wako vida wata na namba. Rani walu na namba nakadhiyo mbeka ni namba sekatini ni namba sangai namba kwenye withdraw ta kanila ko kitondo pamamas china bertona ni to customers na ngona ngani laki na sikem ni rede kina na text message ni sabako no ni labo without knowing it hindi na matotoo sa may kito dina nito line nito busy na sinraw ni narani wawatok nga bakalilay yo on na turto nga na line bertona ko sabi nandoon nito Bengarami juga na nito call center. Muna nga through may kin na nito call center ni wasem may nanong ni puro palitan nila nung ni M-Pesa account ito sa na-hold tak sa nga nila. Doon mo banak. Ito na tarong ulit yung may believe kada single ko bikin ron na kan ni na amana kamar binak na phone. Abako may nila may balangi receive ta ka senda na messenger kira details kaya may will remit na yata kira number ni receiver eviti. Tarungi o receiver me adava ni tu lama dawa ni tu tarungi ko kai chiku nga mai ni sember ni taur na sende ena nona telefoni dava beka nomro itu do nomro ba matale na politiki na Ilabo ni to ba ko me usi so don me tikon na confirmation receipt ento ba ko bir na senda wana namba sa ba ko me kinen ilabo I viti ke wakama ni sini yaro me bako me ni lavo di sini tigo ban account ni customer ko bako me kini biti terus serangan ni ngiri me begitu na customer yang patori kito ke wakasa yaro me ni lavo na non account na lavo ni bako me atu ban non account biti ko tigo biti and receive tako kana text message ni saya ga mana send ko tala mai walan tu tala walan ni dun message nga direct mai wikito na nito abo boter ro chumai kar bagaro ni sarva ba malo na nonto video ran ni ro matal mata kina ratu taw era single bri ko mai ka man ke ka sa tu no tugano ko na resume che sang usimbar ni tun chun virtu me ka na itu tunggu ni tun sa ti tol mala wa o ti tol mala se tu no chun sembar ni receive ta na yo ko ti mo wala ni ra ni na me kere me begitu ni tu tambah na bitar me begitu tu tambah mena tarong esa o bakutun to na sientengo kina nambang ndore ni bandi tanga mai bio ke saya tundi na nambang ana ngono nga sa bakutu chumike bakutu ke ngono sa to adam kina na ni tu sa tormatico me ko na bipati biti yo ko sa tu ni tskan ko to sa sempre tskan to siberri ko me ramna ni to tarmo na me kito ni bandi tanga no yo sa ya to na nambang na oh yo ke mo tulisan mata chulu bikim ni lilu bonwa na itu ada single bliko ya tar mata ngabi ke mro turanga de single bliko boya to sona kisi me bango ko erna skema singo mas mi dodon mer klara namba raos sarage rovira me rairo na nonta mbausi ana mona libu kar
ndre mo itumba na vika erna numa mera koto mo itumba en ito mo viva lo mta kera ta kabutiko en buku ni online scam to vitalo chike na singli ko baka po ke baka endo kila nong pin namba sana ngai raw men dola no mbao si ana mona libali bo sona kisi sen to baka na kisi ndo dingoma ni baka edori na mbutako ko mbutako signi kila na baka mi signi kila na pin namba sera nora sanga merambote ni nailati tiko ya nambao isyo ya Sembari wanto ni yang dan buta ko me kwa don buta ko sin kilala. Sembari kilala pina ba? Na rawangan ni buta ko no milaw. Iya. Tor no milaw. Situasyon no milaw. Kaya buka kilala. Iya. Na boleh nito system me narani taka ngapa. Na kinga. Na kinga ko na 4 digit. Oh, okay. Na digit na pinya. Iya. O kito mana kita usengan kila. Sengan ni varite kitu bikito. Oi. Boleh pinya ay encrypted code. Iya. Baka nandua ko Indo na kena encryption. Iya. Kurte gitu. Iya, kurte gitu. Iya. Sini kita kilati o kita. O customer nga ngona kami sana waka mi ke kasama ni blog. Iya. O customer nga ya prata le. Menan do tala na ko na receipt ta kata loko an mena tampa kata ndo na pin ko ka. Sandina. Me ke waka men do me sanga nga mena sana kita usah berwandu nyalo. Ke sember di go me ora sala buat tatar sila. Der man lawo lak sa chigo nando bunu so era takama chigo mata gali taka buto baya o sini buli na tabani ni mona libuli na computer na kanga okila litu eso na kwa na firewall baka meta taro bitu se mbaitu ni so ya taka buto en tiko na mbaingo metaro non revia in chigo mai se non rai robotigani na vika na maro ena nonta mona libuli ka vosi na nonta mbausi ena mona libuli e mo puta na vika so sa de chuno na buno na ngorongo na bugo di vika era taka butu geso berrau kaki na nanguni salam buto-buto en buguni M-Pesa online scam kembali rawangan dua en terrano musiande kebaka kila ser kebaka kila ko ser kila ser to kila ser kebaka kila na nomu pin number en nomu M-Pesa esa tuku na bikeda en single biko ya kami bitanga merdo visu takati non pin en dava nurai vi madau rua vi bula na pini aku kitundo makal taka bertuni to customer semer no ono ko sarara sarna berna scam semer tora rawan to na mobile number patkina pini ko menon retido bejiko iya sarara sarna ve ira mera batini lewu era nanuma kem karam bitana non retigni suzu menon repini ni non M-Pesa account narara merando nanuma kitondo wasal takabale berito customers berando pakai kata kena pini kora sini non retigni singini sudu baleta kepkar na wakata channel retigni singini sudu ko sarara berna scams ni rando giringa ni to matinga ni karanto taronga berna customers me selema non retigni singini sudu na mewakanto na competition de dici konto na kai to na kami minta kana customer ya nangon nga story tina tigni singini sudu asa kasar ngarato boleh utingan ng kiriya satu boleh serangana scam sebenarnya tiku yang tatakan mobile number ni customer ya berarti kena pini bisa serunga ya saya serangkan atau saya don na itu baru tahu cuma yang koran segala biko apa erau ni mekudiva na namba erau ni walu setini tahu nomor itu gara kulit kira na pin namba ya erau ni taka se ada waktu juga na banki na vi kambal taleso iya en do ventak na wana dit meta da round intana numu juga na nda baka sam tikir tantinga na lino nuwa para sa tamba gas ra weekend na ben render kembi una walu na pin iya na walu na dit Kembali sa kabibingan umar numpin. Pin namba to tala na kakito be banda te berlin nuwa mera kunindo wasi atu na nonra tuktu membalatira na tidur bet na sing sudu na bagana bika membalatira nonra umedres ini nonra social media platforms kento sanda ambite kirtunga na social media mera reda na tamat cara ranire kila ikenda pa materialisa warta cuma boleh leka pada sini ko sau chingo erona si ruo kilo tulu pula
warna cuna ko na M-Pesa Visa card. Dutara na nguna na rawa si kina Mastercard. Iya, Mastercard ba ka? Wala tamay ko ka. Do balaw na rawa si na Mastercard tu na nguna nga ra-apply kina do sensor nito na kena pala mo me rusi tul na pula kaya redo ko ni sesengani setoro ko na nona Mastercard dari bitar tarang ama kikito ena nito freelance nan duro ba sen nan duro tul me suling ama na nona itu kembali tani sewarak chona na Mastercard itu nangge bidida takin office. Dari itu kami bicoci singali kuah apa tak kira kita kan doraka mau tes tak nilu dona namba me confirm tak kan dia namba dia ko intinya yugo besen tak kin nila. Apa mau seber sini apa go? Pokoknya tak coba pokoknya ke bakar doraka ya taka ke bakar manin dona nguna. Na ni apa tu serang ingin teman tengah itu namba. Oh oke. Mari namba tiada cebur ya sama mari. Oh yang bola oke satu. Salah gue di gua nana. Alright. Mo botay chochi sana sa sombe kana monitor na single libre ko. Ibra kami kami na kada sa coach na itu lagalaka na single libre ko. Mo botay ni libre na ngona di vital no, me bala trebika do bikan tu na mongo. Sa do chuno do burbura, sa do chuno do bunua. So sa do biro tiso era segay do na mara betul me. Itu sarang itu orang ngir cuma singa pakai cuy lo mana ubi kata-kata total na bosa. Kosar nga kalau kada vitalo tachiko na bangara information mera iroani era no mumbao si ana mon level. Dapat pernah tiko pero naturang rolo no kan boleh anggo Andrew Pagandrano, head of public relations and sponsorship ni kabar binak na Vodafone baka kida be sefa na ya sili mumbao na tunog turang matanggali mengao vingara tiko baka customer relations executive ana kabar binaka na Vodafone. Kita boleh pernah sebut cuma sili lebih kuah. Na bolo sara sema chuma sili mliko seko chua na leo ni nonda noke na single wedi ndai na ngai tutale na ngauna bikito na ngai vitalo tale kida bata kiro na turang rua mana kambari bina kambani lebu na Vodafone matagali bata turang tau una sar boleh bina to mana single mliko tabungan chuna gara vitali ni kalau mata di sama